tamungan, kapanyausan, karening kakas
Maya payabak pong pasibayo, at yuta na po king mumuna ng Domingo ning Quaresma. Pakyabe tala po king kakatam panalangin kaniting kapag masusyan, ding makatuking intention. Para king kapasalamatan ng Efren G. Tolentino, Mabaga family, Bob and Tessie Carrasco and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, ng Mark Hill Sanchez, James McKenney, James Larry, Lilia A. Lingat, Net Almador, Mary Grace Coronel Menjola, Jane Manuyag, John Raxel Ricafrente, James Gabriel Ricafrente, John Marco Mabaga. Para king ligtas sa pamanlakbe ng Bob and Tessie Carrasco. Para king personal na kayadwanan ng Edgardo and Beth Palo, Lenet Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura. Para king malagwang kapaldanan ng Esther Manarang, Virgilio and Edwanita Batulanon, Maylin Magtoto Anunciacion, Rolando Polintan, Sister Melissa Arquiano, Leofer Razon, Vener Mabaga, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan daring kaladwa, Restituto Roque Kinkayan Death Anniversary, Leilani Ponce, Florentino Ponce, Paquita Medina Sunglaw, Renato Abong Tayag Jr., Danilo Nones, Esmirna Perez, Manolita Pasyon, Romeo and Rodinel Lagman, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Rico S. Kalilong, Mara Kalilong, Leticia Rason, Teresita Bande, Manuel and Bernardita Badoy, Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantampo, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Alberto Ubas, Crispin and Estelita Mabaga, Ener Mabaga, Abrelia Balinas, Sara Caparas, Danilo Torrio, Narcisa and Francisco Zamora, Anastasia Bondad, Edgardo de la Cruz, Herminio Singyan, at ding salbalang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po makyabe kindalit a pamkulat.
kiligyoning pa, panganak, paniban ng Espiritu. Amen. Ginoo manatili, kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Morning po. Good morning po, Amo. Pagmasusyan tayo po yung mumunang Domingo ng panahon ng Kwaresma. Itiyaw sa nakataning Diyos maging malakas. Karin tukso ng yato. May katatlo, may tukso Kristo. Muna, kayong palitan niyang tinapi ting bato. May itong samban, kungan kaya kayan. Yung katlo, kita mo naman, yung pagnyubukan ng Diyos. Nalundag ka kaya, may kamanasakit. Dapat yung Diyos balo na yung desisyon na kaya katamong halaki ang demonyo. Ya tuksuya, pero itamo yung magdesisyon. Kapatid ka rin panahon, may kasalatang pauli na niti. Mangyatang kapatawaran, kingyatang pamagkulang. Itangan po. Magkumpisal ko, king Diyos, sa may paintuto. At kaya kayo, kapatid, huling may kasalak bina, kingisip, pamanwat dapat, at may ayalawang kakulangan. Huli nito'y panagapuko kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karing sablang Anghela Pon Santo, at kaya kayo, kapatid, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. King Diyos, may payang tutu, pakaluluan ng tamo. At yung pangapatao darig kasalanan tamo. Dala ng taang sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Isipan tala po, tingkira tamong panalangin. Tingkira tamong debosyon. Ngayon panahon ng Kwaresma. Tingkira tamong pamanglakbe, 40 aldo. O Diyos sa ginumi, inubog me ing tao ibat king alikabok ning yato. At pengs nawanan me king espiritu ning biye. Dapat giluta na ka at may kasalay. Kaniting panahon ning pamanisi, adwan mi ingkaya kang pakalulu. Baliktan mo ingkaya kaming biye, apik tagumpe ng Kristo, alang-alang kaya kami. Kapamlataning kamatayan na king krus, huling mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ti Moises nga na king kayang balayan. Kuana nalakanita kaya kayo ning pari ring lulanan, at ibilino king altar ning ginong kaya kayong Diyos. Kay bat nanita, sabyan nyo arapan ning ginong kaya kayong Diyos. Metong yang Arameo itatako aalang tuknangan. Malatiya pa mo, ing pamilya na inyang mintaya Ehipto, at karinya menoknangan. Dapat dinatang ing panahon, ameging marakalya, maragul at mayupayang bansa. Mayap ing meging tratora kaya kami ring tao Ehipto. Pepasakitan da kami, at gewang ipos. Kanita, minaus kami king ginong. Ing Diyos daring makatwami, at pekiramdaman na kami, ikit na ing pamagdusami, kasakitan,
at pangayalipusta. Linigtas na kami iba't Ehipto, king kapamilata ning upayana. Ning bage, makapangilabot, at dapat apagmumulalan. Dela na kami keti at binyene iting gabon, nung nuka rin matabaing gabon, at labis-labis ing kabiyayan. Inyangening aldo iti, darala ko para keka o ginong Diyos, ing mumunang bunga na ning gabon, abinyem kanako. Kay bat nanita, iapagyo king arapana ing daralayo, siklawod kayo, at sambanye ing ginong kaya kayong Diyos. Ing amano ning ginong. Salamat king Diyos. Ing pakibatam, patnubayan mo ko o Ginoo, potang ati ko king kaligalikan. Ing ninumang lalapit king kakataskastasan na Diyos, at manatili king lalam ning kayang kaypayan, malyari ng sabyan, ika, ingka kong santungan at kambilan, ika, ingka na akong Diyos, akakong panaligan. Alang dugpa, kekang emayap ni sakit amiras, king kekang tuknangan, karing anghel ning Diyos, penabili na ka, bang mingat keka, nukarin ka man munta. Ingatan da ka karing-karelang gamat, banding bitis mo, karing batu, elamitalusad, kaya kalang damusakan, ding leon, at ding ubingan, akamandagan. Nga na ning Diyos, iligtas ko la, retang malugod ka na ako, at idepensa, retang tatanggap ka ako, bilang karelang Ginoo, potang mausla ka na ako, kakulang pakibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan.
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ing sasabyana ning kasulatan, anti kaniti. Malapit kaya kayo, ing amano na ning Diyos. At siyo karing labiyo, at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan ay ipanaral mi kaya kayo, nung ipasyag mo karing kaya kang labi, Jesus, ginuya. At panwalan mo, king kabubusalan ning puso mo, king pepasubyaning niye ning Diyos, miligtas ka. Uling manwala tamo, king kabubusalan ning puso tamo, at uli na nita, peyalya nakatamong kasalanan ning Diyos, king kapamilatan ning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Ngana ning kasulatan, eya mabigo ing ninumang manwala keya, alalang pamayaliwa ring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos, ya naman ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang bendisyonan ding sablang mamaus keya. Antimo ing sasabyana ning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamaus, king lagyuna ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tamo po bang parangalan ng maya pabalita. Itamuan po, mubukod kintinape ya mabibye in tao, nune kimbalang amanong manibatan kingasbuk ng Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Meko Jesus king ilog ning Hordan. Kipman niya king banal na espiritu. Delanan ng espiritu king disyerto. Nung nunet tiksuan ning demonyo at diablo. Kilub na ning 40 aldo. Eye bitasang mengan nanuman kilub na ning aldong ete. Inya tutuyang danupan. Inyang milabas na. Nga na ning diablo. Nung ikapin ng anak ng Diyos, yutos mo kaniting bato, maging tinape. Pegibat ng Isus, yung kasulatan sa sabyana, mubukod kayong tinape, mabibiya yung tao. Doon king balang amanong manibatan, king asbuk ng Ginoo. Kay bat nanita, inukyat ning diablo, king matas a lugar. Nung nukarin king metong saglit, pepakit na kaya, ing sablang kayarian ng yato. Nga na ning diablo, ibiye ko kaya kayan, ing sablang kapurian at kayupayan. Ing sablang pibandyan ning yato. Uling iti miibiye ka na ako. Inya ibiye ko kenuman buri kong ibiye. Iti maging keka nung siklawod ka king harapan ko. Nga nang may kibat Isus sing kasulatan sa biyana,
samban me ing ginong kaya kang Diyos, at siya mo imbukod mong suyuan. Kanititi kinin Diablo King Jerusalem, dela na king taluktok ning templo nga na nung ikapin ng anak ng Diyos, lukso ka, ibat keni. Huling king kasulatan, sabihan na, itubod na ning Diyos, din kayang anghel, at ingatanda ka. Sabihan na naman, sapnuan na ka, din kayang gamat, banela manasakit ting bitis mo, karing bato. Peki bating Isus kaya, ing kasulatan sa sabihan na naman, may sukat panyubukan ing ginong Diyos kaya kang ginong. Inya ene atukso ning Diablo Jesus, karing mialiwang paralan, likwane ing mapila na panahon. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Turning stones into bread. Kaya katamong tinape, manibatan niya kayong bato. At lula po rin niya. At lula rin tukso. Pag-aralan tana mo ining metong. Gawan mong tinape dening bato. At kailangan may panggawan tinape yung bato. Tayo na kamo gawang tinape kayong labadura o po pang arena. Wari, saneta naman magluto. O rin aliwa, sanay lang gagawang tinape. At kailangan mo pa mong gawang bato yung tinape. Ay, tinape yung bato. At mamalagwa ka. Tayo gawan mong nasi ing batungan. Tayo saling abiyas. Kayang masanting kaparalan. Gawan mong tinape yung bato, edi may gisa niya yung bakod tamo. Ay, puro siyang bato. Kaya sapang tinape, nga nananita kasi alaning bato, gawa daw tinape. Madakal po nga ni, we call it quick fix. Potang mamalagwata mo. It represents our human desire for shortcut. Then Pilipino magaling na po kaya shortcut. Kaya bisang makapila, kaya bisang manaya, mamalagwata nga. Burita mong miyuna. Wanting for what is quick and easy. In today's gospel, we are drawn to efficiency. Efficiency, buri sabihin, ditak ng panahon ng pangpagal, mayari mo rin yan. Kung toro mas ditak, yung gamitan mong pagal, resources, mas masantig, sufficient. At a certain extent, okay mo po. Pero kung biyata mo, tama na agawat parati yan. Potang making processes faster. Instant result. We live in an era of instant cooking, microwave meals, quick fix solutions. Manyaman naman tayo, potang ipali mo na kayong microwave, mabilis. Pero ito talagang pamangan, ipali mo kayong ape, mas manyaman niya po kanita. But success does not work that way. Bisa kang matagumpe, kailangan mong pag-obran. Turuyo po yung kareng anak. Pipagalan mo, manaya kang panahon. Parati ko sasabihin, malam sira akong plaka kareng homily ko. There are no elevators to success. There are no escalators to success. You have to take the stairs. Kailangan kang dumalan kay ngeran. One step at a time. Wow, mapagal, pero wala namang aliwang paralan. Real growth happens step by step through patience and perseverance. Kutan nyo pureng matagumpay tao. Kutan nyo lapot maging matagumpela. Sabihan na pipagalang ko yan. Tinipon ko yan, bagya-bagya. Balambat na panahon. Quality speaks of time. Timorelo-klukan, torelo-klukan yung plastic. Deloklukan yung plastic ka rin, monoblock. Pwede mong gawan din. One chair,
every minute. Kasi balang lumala ang plastic lang mo eh. Pero po taluklukan lang dinukit, matibe, lalambat, maging lang tunen nuebles, malambat. Pantunan may dutong, palangyan may dutong, kaya kumani, pinturan me, yustu me, kitang buri mo paralan. There is great power in producing bread the natural way. Through agriculture, to planting, to sowing, harvesting, milling, and baking. This process requires patience, effort, and respect to human's rhythm. Kailangan tang pagtyagan, pipagalan. Karang estudyante, burida rin aluwa, may pasarla, mangopya na ako mo, siguro rin aluwa. Mangundi ko na ako mo, siguro rin aluwa. Pero dapat pipagalan mo. Mas maswelo ka. Uling balo mo, pipagalan mo. The devil tempts us with shortcuts. Why go through this hard work when you can achieve the same result with less effort? Baloy po, buling sabihan. Buling sabihan ini scam. Pota kating shortcut, kapinantunan, bisa mi kwaltang agad. Paglokon na kakanito. Len mo rin maloloko king casino. Dakal ko kilalang may gisa na pera kayong casino. Balada may kwalta lang kayong sugal. Instant success. Instant winning. Makanya naman yung loto, kami mo ka na ako loto. Makanya lalaman tataya kayong wedding, kami mo ka ako. Ako man may kwalta kayong wedding, ila rin may kwalta kayong wedding, aliway kayo. Buti mo niya saling tinapay ng anak mo. O ita, sigurado yung sinambot ka nito. Sa limang merienda rin ang anak mo, kaya tanteya mo. O ita, sigurado sinambot ka kanito. Pero itantayame, mga kulang sumambot kang dakal. Kaya keraklan, ila rin may kukwalta, liway ka. Buti mo na lahat tinipon, di kaya kang taya. Tsaka kasaling kailangan nyo kayong balik. In reality, shortcuts often has a cost. Atin talagang kapalit po tang mamalagwa ka. Ang yanin kahit kung aking YouTube, inuman mo lang rin yung pills sa rin yan. 7 aldo, yumayat ka nga. Sige, subukan mo. Siguro pinyumayat ka 7 aldo. Diba na yung 7 aldo, taba na ka na naman. Because it really has to take a lifestyle, discipline, and a way of life. Makakuha kayong magic pills o magic kapanintunan. Ditak-ditak, bagya-bagya. Di ba ting kasebian ang nagmamadali ay nagkakamali. Makanyanyahan po yan, kayong kabiyayan, kayong pamagaran, kayong panakitan. Kimbye. Kristo, metok suya. Gawa mo lang. Tinape, rening bato. Shortcut. Lalo na madanop ya pa mo. Pero Kristo, balo na aliway tayong paralan. Sabihan ko kaya kayo, potangatil ng bibigay kaya kayo. Kaya ba't mamalagwa lang? Mamalagwa lang magdesisyon ka. Daka din ang oras misip. Palagay ko, scam it, eto to. Pamagloko. Nga napen, kasabihan niya po kayong English, when it is too good to be true, it must not be true. Potang masyado yung masanting, bala mo, it's too good to be true. Bala mo, ay, kasanting na niya, nana. Man totoo. When it is too good to be true, it is not true. Because, kung nanyo po, rin, may matagumpi, sabihin ko kayo, pego branda, pigtsaganda, tinipunda, penayada, malambata panahon. Ang gagawin politika, makanyan. More figuratively, but even more dangerous as an example, is seen in politics. Instead of fostering genuine development, some politicians misuse public funds through pork barrels.
Timo kanyan, daramdaman ko, tatas na naman yung collection tamo keng PhilHealth. Mag-PhilHealth tamo, dadagdagan din kaya tamo. Pata namang sinobra la rin pondo na ng PhilHealth, kuwanan danoman. Gusto ito, di ba? Detang pera nga rete, balak rin members. Ito yung sharing gobyerno, pero dapat karang lang masakit. Karakal na rin daramdaman kung lalanyan ko la, no, may dialysis kasi, nanayagyo. Karakal ko lalanyan natin lang cancer, manulo laro ko, biogesic. Malalang panulo. Karakal na rin kilala kung lalanyan ko, lagyo mag-hospital. Kasi magastos. Nanyacho yung PhilHealth eh. Kaya ba't sabihan mo, sobrang pera, kung anong tanala mo, biyat ala ka rin politiko? Kaya ba't yung politiko ilang mamumut kaya katapot, itapang utang alog? Manusto ito. It belongs to the people. Muna yung mag-shortcut no naman. O ito yung tukso. Pork barrels. Nga gusto kanya. Darakaltan da pera da. Pero da kalmiranas lakarela. They fuel ayuda, financial aid. The culture of bibigyan din kami. Tutulungan tayo. It should be a more socially supportive and independent society. But as a way of exploiting and poverty and desperation. This sustains politics of patronage, where corrupt leaders secure votes by offering short-term relief rather than long-term solutions. It becomes the easiest yet the most dishonest path to winning elections. Peka masagli, then may pera yung tao, boto na ka. Pero naman, kilob din nga lumbanwa, apat anam mabanwa, yan naman yung balikanan. Karas keng bagay mibibye para kay katamo, mawala yan. Ako ang ganyan, ako abot isipan, enak man engineer, enak man architect, yan. Pero mapakialam ko kayong construction. Ako abot isipan, kayong karakal darang mga galing engineer Pilipinas. Karakal darang mga galing arkitekto, mga paras la Saudi, mga obrala abroad, mga sa tingla rin building gagawin daw. Ot kaya katamo, ginawa lang tete. Doon, Isabela. Ginawa lang tete. Balo yung pila niyang banuang gewada, 10 metro nga banwa. Manasabing mamalagwala. 11 years, sabi ko. Nung may doktor yung anak mo, mayari na. 11 years. Manasabing, ay, mamalagwala niya, may sira yan. Manasabing, ay, alalang pondo kasi tinipid 2.1 billion. Dakalita ya. At linabas siya yung metong atraka overload. May putot yun. At yung parugong may nasakit. Palagi ako, may shortcut lareta. Ngayon po ba yung misa, makiramdam ko, reta ka ng design ng makanyan. They do not help in supporting the strength of the bridge. Architect, detang design ng makanyan, lamang kalaw makasawap kitang strength. Design la ka no. Design. For your eyes only. Sabi ko, sayang naman. Ginastos ng 2.1 billion, may pagawa na lang 10 metro nga banwa, payo na mayari. Bigla din February. Kaya ba ning pabulat? May collapse siya. Oray kaya katantete, kaya hindi na makanita kasanting. Mas mabaya, lang naman siguro yung overloading na rin kaya katamong dakala truck magdala nga, balas sa po bato. So, pare naman masisira. Sabihan ko mo po, this modern architecture and modern design of engineering, dapat mas matibay na lang ini. At mo itang dadala ng tapo kaya taging bayada, papunta Manila, tang makabang tete ka rin. Hanggang ini, prepared pero more than 30 years na po. Para kalda na rin truck overload siguro di nalan, pero may sira. Sabihan ko mo po, make shortcut la rin. Make shortcut. Okay mo po, nung atin lang dinena ng politiko. Okay mo po, nung miglag, okay. Pero sana, de kinompromiso. Impara ka rin balen. Impara ka rin tao. Makalunos na kayong detang taong alanan naman dalanan. I'm just telling you, inintukso ngay ni hanggang ni mabiyaya pang mabiya. Kimbiyata mo. Eta sana pa'y siralo.
kotang malambat. Eta sana manginipan, kotang manaya tamo. Bagya-bagya, ditak-ditak. Mibawi tamo rin. Nung masakit tamo, ditak-ditak, disiplina, may paldan tamo rin. Yung ginu, yan tuturo na kay katamo iti. At po meto nga sine, kanitang misa nayal benke, yung bida Adam Sandler. Yung title na po ng sine, Click. Click. Baliw po rin gagamitan yung remote control. Click. Adam Sandler, architect ya. Yan, architect ya. Oning obra na, big time yung architect. Mag-design lang buildings, pong hotel. Siyempre po, ang design mo rin, kwarto-kwarto. Floor by floor, madakal na. Iyang peka main architect. Oning ane po ka obra. Kaya ba't ingasawa na, magdemandya pang panahon. Mag-obra na, magpulong niya kayong kwarto na. Deng anak, nakakatukan dereng anak na, ano kang eh. Kaya mimisip yung paralan, makanano ko nga alagpusan ni anak. At misa na sasaliyang remote control, king metong tindahan, bala mo may ganyang misteryoso itang kasabi na. Sabi natin kung remote control, special yan niya. Pang tinibid mo yung stop, tuk nang yung panahunan. Pang tinibid mo yung forward, bilis yung panahunan. Numburi mo yung biye mo, masolve yung problema mo, saluan mo yung remote control. Click, mawala ka yung problema mo. Ba? Sibu ka na eh. Sabi ko, di minsan, mag-obray kayang opisina kayang bali. Tinyang work at home. Matsunay kayang bali, mag-obray po. Arkitekto eh. At kabira, hindi nga asawa na. Ating sasabihan na papagawa kitang kusina. Pasaw pa kita kusina. Sasabi ka inggewa na po. At gewa na, pinos na yung asawa. Baka posyo pa kanya. Gagalo. Kaswelo na, megobra ng megobra. Bisa ko po sali kitang remote control, ating ko. Bisa kayo, i-post mo yung asawa. Sasabi na yung sasabi. Nakasanting, abi. Ba't ka dito? Kaya ba't deng anak to? Deng anak na. Ano ka gulo? Minsan, ano ka gulo? Magobra, ano ka gulo? Pinorward na lang, may bating lang, may garal na lang. Kasi tingnan ninyo nga na, remote control. O neng talagang malilate na kayang project presentation. Magpresensya ka rin board of directors ng kumpanya, ita kayang project. Payayari itang detalye ng kayang architectural design. Subukan kaya kay sarili ko nga na. Kinlik na milabas yung mapila na Domingo. Papalakpakan da na Then kayang board of directors, may yari nita presentation na. Ligpusan na itang panahon na mapuyat siya po ang mapagal. Sabi ko, kasanting na nining remote control, Bisa ko po kanina Bilisan sabi ko. Kaya ba't ano na naman kagulo na yung anak na mamangal na. Pinorward na lang, may graduate na lang. Mga dagul na lang. Ano nga pansin na, tutuwa niya naman. Karakala, pemorward, pembilis, penyorkat, mayari nga agad. May pakrut siya, misan matuane, maka-hospital na Kaya ba't kayang kaisipan, nayagan na ka, yung panahon, may graduate la rin anak na. At ina pa lang nakakinasal. At ina pa lang panahon, may tinitandara na, naman may kapunta. Ba't ang kukwentuda kaya, mga pakrut siya, kasi pinorward na yung biyena Kaya ba't din tangitang anak na mamalagwaya, kalupa na magobra na Sabi na, Dad, I just dropped by to visit you, nga na, tsukeng hospital. Bataya minaheri, nga na, mamalagwa ko, nga na. Ano ni tata na, malapit ng mate, kalupa kay nga na ako, nga na, mamalagwa na naman. Nga na, mamalagwa ko, kasal ko bukas, nga na. Sorry, ka makapagate, na tsuka hospital, nga na. Pero kami gaga nakadada na, kaya rin kung kasal, na ako man tugi keng honeymoon. Biro mong, yung kasal, tugi keng honeymoon. Kasi ati kung obra nga na. Na ako munta kitang honeymoon mi keng France nga na. Na ako pinospon ko na Kasi magobra ako pa, mamalagwa ako nga na. Kaya ba tela na yung gamating anak na? Anak ka na. Ka makyapos ka na ako.
Karakalabagay may wala kem biya ko. Ulim pe malagwanan ko nga. Eda na ko ikit may mag-graduate. Eda ko ikit may ragul. Akalimwa ko na ang panahon na nagbakasyon tamo. Alanangan ka na kasi. Pe malagwanan ko. Dinabas ko mo. Sana'y ka makiapos ka na ako. You live one day at a time. One day at a time. Nung nano yung house ni Aldo ngayon, ibiyayan mo eh. Tama malagwa. Nung kailangan mong magumpisa ka. Alang mawala. Sabihan ko kaya ka, iting grasya ni kaya katang may pabalita. Tapay tukso. To turn stones into bread. Agyuta namang manese. Agyuta namang gawan tinape. O't kailangan mong gawan tinape din ba ito? Tukso ang makasira kimbiyatam. Kapatid, iting may pabalita, sana maging masiklang ang tamo kalupa ng Kristo. Kilagyo ng igpa, paninganak, panimba ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatid, ing tukso kakambal na ning yato. Inya manalangin taking Diyos, ban pagkaluba na katamong grasya, tuki king Ginoo, aking pamaglupig king sablang tukso. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, Ginoo iturume mukeng lumaban at magwagi king tukso. Itangan po. Ginoo, ituro mo ken lumaban at magwagi kintukso. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era lilibayan ing upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi king pamangailangan ding kaladwo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo ken lumaban at magwagi kintukso. Para karing pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi king ikakayap ning karelang balayan, at emo bukod king ambisyon dang pampolitiko, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo ken lumaban at magwagi kintukso. Para karing darano, manakit lasano at mabiyasang palto pamangan, iba't karing lelangan ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo ken lumaban at magwagi kintukso. Para kaya katang makatipon keti, bang kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban king tukso. Daratang kaya katamo aldoldo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo ken lumaban at magwagi kintukso. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ginugawan mo kaming parating ating kamalayan, king kaya kang pangayatyo, lalong-lalo na king oras na ning tukso. Udinita, makapanalangin kaya sanang taimtim, ban, akamtan mi ing kaya kang sikanan at grasya, ikang mabibiye at magari, manggamat king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Ing pamilya ng Domingo, Bob and Tessie Carrasco and family.
Manalangin kayo, kapatid, bandating kaya tandawon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayan tutup. Tanggapan niya sa ning ginuy tindaong karinggamat mo. King ikapurit kaligayan ni kayan lagyo. King kaya katamo kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginugawan mo kayang karapat dapat midala kareting ain, mananasanang iting sakripisyo, sa upana kaming mibayo karing biyemi. Iti adwad may kapamnata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka Yat antimurin. nayo rin puso yo. Makayat nano king gino. Pasalamatan tayo ay Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at nuban ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ni Yesu Kristong ginumi. Ing apat a pulong aldo, ning pamagayuno, gagawan ming meto ka banal na panahon, kim pamanyupil ki sarili ming kayungyungan king paresma. Kapamilatanan iting pamisakwil mi king tukso ni demonyo. Tiro mo kaming miwaksi, karing makasalikot ng kasiran, ning dewakan. Kanita, makapakirake kami, king dulang ning tauling apunan. Kambe ning dalise puso. Anggana king dasna na kami, king kayang kaganapan, king pamang mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita, kambeda ring koro karing sablang angel, daralit mi kaya kang ligaya, layon makyabe, king alang tok ng dang pamang niya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Une kapin banal o igpa igang panibatan ni sablang kabanalan. Uninita pagparalampo mi pabanalan mo sa narating ayon king espiritu mo. Ban para kay kami malyala katawan na daya ni Ginoong Jesucristo. Baya mi daon kusang lubging pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyene karingkayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na mi daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan, king waning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyening kalis karingkayan sipulos, nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya, limbayo talanganggang ti panamibubu para kaya kayo at para kaning sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanaki. Pasyag tayo ang misteryo ni kasalpantayan.
Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng miyebiyan ng anak mo, daraon mi kaya kain tinapen ng biyat kalis ng karigtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulo-sulo king ataw na daya ng Kristo. Kitpuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaga na ping meto yato. Ban mi ganapi keng lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ting sablang pari, ating sablang malugod susuyo, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na ting sasawp king kaya kaming parokya Keti, king Sapang Batu, Holy Cross Parish. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepay naon at manenayang subling miya, ading sablang mayangu abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga, pan kaya ba ng Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose, kayang esposo. Ding sablang apostol at santong, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kangana. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal na Espiritu, pupurin dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mausta mo, King Diyos, igpa, ting panalangin, tiro ng Jesus kay katang. Ikabus mo kami, O Ginoo, King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi. Ban King kasaupan, ng kaya pakalulu, parati kami kabus, King kasalanan, miligtas King sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, King panyatang ng Jesucristo, kaya kami talapangabos. Amen. 'Di ba? 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 '
Ginuming Kristo, sinabi kaning kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa pabaligtan ni aming kasalanan, nunelawan mo ka sa pantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ning ginuyang manatili kaya kayo nga. At kaya ka, Antimuri. Pasyekta po, miga kami itong tamking kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Nyo'y kordero ning Diyos, ni Jesus sa milako, king kasalanan ning yato, nuan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Pamani. Dengan anak. Sana kayo.
Manalangin tamo. Igpa kaniting pamakinabang pasulungan na kaya sana king kasalpantayanan mi at kapananigan at patibayan na sana ing lugod mi. Sa pankeng miabe-abe agpang king kakang amano magdulap kang Kristo ing tinape ning biye. Ing ginumi manggaman king alangang. Amen. Uli pong Kwaresma na balang Biyernes, ing misa tamo po ka rin ng chapel, ang po ka rin kaya tamong sityo, purok. Kaya pong tam Biyernes, mega Station of the Cross kami po, bisita kahit po king Deka, ka 4:30, kapag mintake po kaya tangkarelang multipurpose chapel, karing kaya po misa ng alas 6. Ngayon pong Biyernes, kaya tapusan na sakripisyo at karen devotion tamo. Hindi kaya tamong Villa Crucis at suya po kayong Margot. May kitikit pong 4:30, ningat panapon, kaya taking basketball court. Gulot ni tangarelang barangay hall. At karin po guide kataren taga Margot at magmisa tang alas 6, kaya taking karelang chapel kayong San Antonio de Padua. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ni Pampan ng anak. Panibanan ng Espiritu. Amen. Madakalawagi dapat manaya. Kaya tamang kailangan pamalagwanan. Bala mo po tang mamangan tamo pilas ng tayong biye. Yung kaya tang misa, may daune, umeta mo, king kapayapan. Salamat, King Diyos. All praise and all thanksgiving be every moment done.